Kajan Arogya Samiti jongka HWC Subcenter Lai Umkra haka arpau tarik nailar hajar arpau lai kalapan long ikajing Pynsngewthuh upat ba halor kapang kajing kata na kajing Armet kena the teenage pregnancy ka ain pokso act halor kajing pang HIV but AIDS bat kumjuru halor kajing kerni hakajing de penbuat kabalapan long hakasnong Laitnongkseh haka ni kasngi lawan ban shimenta ragi skol baper jongka than kibakan thop ya kawa Nongkseh upper primary school ka Laitnongkseh upper primary school bat ka mau Kiar secondary school lawan ru ban shimenta daki SHG bat KVO jongkishnong kiba marjan kinong keren bakar pang haka ni kasngi kikan thop e uba W Kharpran ubadai block program manager na uba Asian Pro ubadai officer in charge jongka so yang police outpost haka ba ula pensyai halor ka an kabate lakam yaki kam thombor ya kalong renyeng jongki khulung khana kabatip kum kapok so ak kajing Pynsngewthuh yaki khana samla kilong kemilong pa bakim dei ban shongkha khana bat bakim dei ban penslur ban shongkha khana namar kani kalong kababe ai bat kabala ban ngat hakajing penshitom ba perkheng jongka an layoru ikajing pensyai na ikong pinong klau PHN ibadei inong tre jongka so yang CHC haka ba ila pensyai halor kajing jing mensau na kajing shongkha khana bat kajing Armet hakapor badang rit karta na uba je potam MSCS bat kakong jijerwa kibala pensyai halor kajing pang HIV bat AIDS bat kajing ma na kajing di ikikenja jing di penbuat bat udrok haka ni kasngi ladan langru ki record jongka executive darbar jongka shnong Laitnongkseh kibakan thop ya uba hot ding star nong bri secretary shnong uba Morning Star Shabong Assistant Secretary Shnong bat kiwei lapanyat ya ke program da uba Dibar Shabong uba de ucaman ke JAS uba de hakajuk kapor urang ba Shnong jong Shnong Laitnongkseh